Halleluja, hier ist Gott zu sein. Willkommen in Herrn zijn huis, om den einzig wahren Gott kennen te leren. Von dir Pries sind wir losgekauft, und du wegen weil wir immer waren am Loven und Umbeten. So Psalm 95 sagt, kom, weil wir mit Leuten den Herrn loven, und uit Fried jochen, in unseren Herrn loven, der uns Rat in Sicher hält. Weil wir danken für am Kum und am mit Gesang und Musik ehren, weil es der Herr ist der große Gott, der große König, über alle Jahre. Amen. So, wir haben am Loven und Umbeten für was er für uns zu tun hat. Das hat alles vorgebracht für uns.
imposible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Jesús, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús.
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy venimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy venimos coronas a tus pies. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Halleluja, Jesus is so goed. Dat zag je in Jesaja 40 vers 8, sagt er, dat groß verdreig en de bloem verwaait, op ons Gott zijn woord blijft immer staan. Dat is waarom we dat hier spreken en dat we het immer wahr worden zijn. Gott zijn woord blijft staan en dan waar we gaan en we worden ons pad doen, dat God kan zien doen, wat hij gezegd heeft. In Matthäus 18 vers 14 sagt het, Jurut zo als dat niet mijn Führer zijn wil, dat van deze kleine einer verloren geht. Weet je wat, du soll nicht einer verloren gehen. Jesus zijn willen als rein alle geraad worden. En dat is waarom we van jou worden dat declaring en we worden dat geloven en we worden zo'n revival komen. En dat is wat we verbeten worden, dat is voor de Juden.
Wir wollten dort die Jungen sein, die wollen mehr, die haben Energy, die ran, die wollen mehr. Und weißt du was? Und wir wollen sein, machen die dort durchgehen, wo die dort wollen Gott verherrlichen mit ihrer Energy. Amen? Amen. So, ich würde gleich mal, ich schon mal können, aber weißt du was? Nu war ich mit der Taub noch. So lange muss ich hier was sagen. So, wel für die Jungen, kann ich nicht anstehen. Halleluja, dankschön Vater för jeder jung vad till bärnas. En från Jesus Kristus ber jag bloß för öppna ögon från jedem en från dessa jung. Att det var en sån vad Gott du bäst. Det var en schmein vad Gott du bäst. Och att det var en alla dag från er leben bauen vertrauen från vad Gott du bäst. Att det var en det jung sam vad det var en fele jung draden. Vad det fele jung var en frisan. Vad det fele jung var en sein vad Gott det har. En från Jesus Kristus. Dankschön Vater, för att vi kan glauben an dina kraft, att vi kan glauben an att du bist derselbe, ja Gott, du bist derselbe, der gestern von dir und für alle Ewigkeit. Und dort ist, woran wir glauben von dir und für die jungen Menschen, dass die wollen gerat worden, die wollen frei worden, die wollen geholt worden, die sollen wollen frei worden, und dass die wollen sein, wie Gott du bist. In Namen von Jesus Christus, brecht wieder bloß uit, dass die Jungen hier haben, die wollen sich nicht in Jesus Christus. Halleluja. Amen, Halleluja. Du freit mich til, hvor de jungen får en kom bestreuen. In Jesus' name. Dan nächste Woche, wir wollen beten. Für diese Nummer hier alle votieren zu sein. Weil schon wenn Ferien kommen, Feierstag dich abheben. Und aber wir wollen beten für dich. Und wir glauben dort, die wollen rein alle gerat worden. Wir haben eine große Wunde gesehen. Und wir wollen wieder. Wir geben nicht ab. But wir den letzten Uhr wollen püsten. Wo wir beten. In Jesus' name. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Leib. Jesus, dass du an Kreuz gegangen bist. Und du hast das ganz verfall betonen. Für jede Person, was hier von der ersten nach was sind und was hier gewesen ist. Wir danken dir, dass du der Rader bist, dass du der Heiler bist. Und von der spricht wie Heilung ut über jede Person, was hier abgeschrieben ist. Über jeder Business, was krank ist. Da beten wir Heilung über. Wir beten für jede Person, was in Schwierigkeiten ist, wo der jässlich ist. Ich bete, dass du dir nie Hunger und Durst geben, nicht dein Wort, nicht deine Leib, dass die, was die Leib kann lernen, dass sie sich wollen aufmerken und sich leiden lassen von dir, Vater. Und ich bete, dass ich nu, dass du über deine Hand bis auf Enden ableinen und sagen, ich sehe hier nach. Ich sehe hier nach. Raub mich an und dann, ich will dich nicht richtigen und dann, was du getan hast. Aber Gott, ich bete, dass du diese Menschen halten, dass sie wollen können, die Entscheidung merken. Dass sie wollen an den Punkt kommen, wo sie wollen sagen, ich kann nicht wieder allein, und dass sie wollen die Utraubner stehen, und irgendein anderes Ding hier, und auf das sie hier nur kicken. Und wir beten auch für diese verschiedenen Kulturen, die hier sind abgeschrieben, von den Tribes in Afrika, wo ich bete gerade nie, dass die da was Erwartung bringen, dass die was der Erwartung lassen, uitbrechen da in das Land dort, was wir meist nicht können, aber wir stehen wirklich an für das Land. Wir stehen an auch für die Menschen hier um uns, und jeder einer, und auch hier bin. Für jeder einer, dass wir wollen, dienen Leute auf dem anderen Weg und auf dem viel anderen Weg nach kennenlernen, und wir wollen dort an dienen Leute wohnen. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Krijg is tot rood. Ik dacht hier s'morgens, maar ik heb gebed ziet weer een ding. Ik bus bij jeder een. Ik zeg bus fire in Jesus' name. Jeder aan de board. En ik zag dat de mensen naar de uwen opgingen. Lass beten fire de mensen gegen die uwen op. Weet je wat, dat is wat we waren. We waren declaring, we waren het geloven, we waren het aannemen en we waren het zijn in Jesus' name. Amen. En wanneer één van of was haben wir im Haaf, want de laatste Leute worshiping down, kom schrift er ab, merkt de boord valt of we mij kan brengen in Jesus' name. We willen duizend mensen in de hemel gaan. We willen met de oorlog hoop zijn. Echt zo. Halleluja. Cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro
promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Esperanza está en Jesús. Halleluja. Jag är många blå från Jesus. Och i mina gränser slår jag glad många krav från sin hud. Då märker bräckne håller glad mot det flod från senast i bräcken. Och ser stein var varje ras. Jag glad, och jag glad. Min färdighet, jag sjua med tågförtryck. Jag går dina sköjde sång, men de långt går min väg. Och jag kan bo, en dag från bo jag går. Jag går dina sköjde sång, men de långt går min väg. Till det fistre, då läs jag kom. Sänga till det färka, check två
Yeshua met overtreden. Ik word dine schijne zijn. En dan loont voor ik me veen. Hoe ik kan go. En dan van hoe ik kom. Ik word dine schijne zijn. En dan loont voor ik me veen. Wie ik me verliet aan. Yeshua met overtreden. Ik word dine schijne zijn. En dan loont voor ik me veen. Hoe ik kan go. En dan van hoe ik kom. Ik word dine schijne zijn. En dan loont voor ik me veen. Well, good evening, Ola. Welcome here from Wama Yizan. Heute Klusis from Manitoba. Welcome here. What? Lives. Wat is een Klusen hier kom? Ja, heute Lives from Manitoba. We hebben welkom heute. Come on. En de pastor lief van Juárez. We hebben welkom heute. Bienvenidos aquí. Es una bendición tener ustedes en nuestras vidas. Ja, dat is zeer fijn. We kijken voorwaarts wat God wordt doen. Ik weet dat we hebben nog grote dingen gezien, maar dat moeten we opvangen. Because we zijn een kerk wat er niet opbakken dat. We zijn een kerk wat du een stiever stok is. We zijn een kerk wat du niks meer zegt, nee, we zijn ja. We hebben ons... Dat je er nog maar zo eens moet vangen om eens aan te groeien wat die alles has ja tegen zei. Wanneer ik beoordeelde wat ik alles ja voor heb gezegd, dan valt me mes aan te groeien. Maar weet je wat? Dan hebben we ons best nur aan de arm leven. Zo voor mij hij ons geven, net zo voor mij wil hij ons protection geven, zo voor mij wil hij ons bij ons zijn. En du vrijheid me zei toe. De nächste we een testimony gaan, wat de Herr deze week gedaan heeft, van Carlos Wohl. We hebben hem welkom heten, come on. Yes, come on, die kan beter. Come on. Carlos, ik vraag me wat is iets wat de Heer in die leven gedaan heeft. En ik zei, ik wil zelfs dat hier. Wat hast du beleefd deze week? Wat heeft de Heer gedaan in die leven? Maar mij ging het ook zoals we groot zijn, dan check wat heeft de Heer gedaan. En daar heeft groot het aan mij gedaan deze week. Mijn week als ik weer mensen gekruid in huis voor vanmiddag. En ik wil dus een klein beetje water holen. En als ik terug hem heb, even een corridor voeren bij luchtvorm, bij de gasolinera. Toen draai ik er een half even en dan wil ik in de meer. En dan draai ik op een andere nacht en weer afvoeren. En ik heb hard eens hier voor met een motor. En draai ik me door de koffie. Zo ik, weet niet naar waar ik voert, vielleicht 30, 40 kilometer, vielleicht met alle binnen van. Allemaal. Det var när vi gick upp där. Kragen ging de kvar. En akordens hem is om te hänga mit heim. Så ik dan is liggen daar. Probeer ik op te reichen. Vi om dus mat van Hever of in Sami. Så ik zwem van Hever of en middags ik blijf te liggen op hem Hever, op een corridor. En de Sami de bereikt, dat 3 jaar daar, dus de bereikt, weer reifen. Maar Gott, der wird en der Haupt des Herrn mich heim te brengen. En der führt mich nicht unendlich den Motor so. Gott ist so gut. En ik ben zo dankbaar. En wat hij was, dan valt einer Gott in de leven aan besonderen was. Amen. Amen. Du kan zijn hoe kort dat leven is, hè? Wanneer du daar, ik had ook een stuk terug, wanneer ik dingen daar ging, en op een zag ik dat. Ik vond een huis en zei ik, hoe kort is het leven eigenlijk bij ons? Dat is kort als wie leven. Even wenn wir 130 waren, das ist ein Übenblei, nicht? So, wow,
Wat is het eerste wanneer het accident weer? Wat is het eerste? Want ik ben dankbaar dat ik weer met een levende van je kom. Wow. Halleluja, halleluja. Dat vreet me te hier en ik spreek beschützung over die. En die was nervös met mijn motor aansteld. Die was op een zeer broer links een corridor voor. En ik heb me zitten aan mijn smakstuur de link voor. Dat is de waar, ja. Ik leek dat was de links corridor voor. So, die was daar weer. So, was die motor? Schoof dan nog? Ja, dan stier je met die wings gedraaid. En kunnen met recht dran kijken in school met wings in huis. Wordt op dak. Dat was bespaking van die weer, man. Maar dat motor hebben we niet back, ja. Thank you so much, Carlos, für Meta. Und Gott segne die Brüder. Ja, Halleluja, Dankeschön, Jesus, für beschützen. Dat so hostig kon du Menschen dit was zijn. En dus einerseits sagt er, weil Jesus kon, der war ein die drei kommen. Und aber für einen persönlich kon ich von dir und drei sein. Das ist ab ihrem wichtig, dass wir reut sind, dass wir haben uns Gott abgelehnt mit an. En dat we weten dan dat hij met ons is. En dat we dat nu valt hebben wat hij zijn. En wat er woord zijn. En dan zei de bloem, de verdriet. Maar zijn woord wordt allemaal bestaan. En dat we zeggen klaar hebben. En ik dacht hier in zo'n moment, dit leid hier in zo'n worshiping. En dit leid dat zegt, we schneiden ons aan. En we zijn met Antop opgestaan. We staan op met Antop. En ik dacht hier in zo'n, weet je, en dan dacht ik aan in mijn leven, en dan dacht ik aan, hoeveel mensen van jou stormen voor ihren God? Dat is crazy. Moslims, die worden alles doen wat ik kan om te zijn in God te pleasen. En die worden stormen, die worden op knieën liggen, die worden een abkruipen. Maar immer veel dat, bloos in jeder dag worden die gaan en worden beten voor een paar stunden. Bloos te zijn, die zijn alle die wat gepleased worden. Maar het interessante ding is, de Bibel zegt ook, wie zullen stormen. Voor onze God. Maar er sagt noch einer zu dir. Der sagt auch, wir sollen abstehen mit denen. Und selbst kein anderer kann abstehen mit denen, sie Gott hat, als bloß Christen. Das ist nicht interessant. Ja, ich kann alle sterben für einen Gott. Die geben sich an. Die sagen, wo kann ich nachtun, wo kann ich nachtun. Aber es ist keiner, noch einer ab this year in Religion, wo der kann sagen, dass mein Gott lebt. Der ist gestorben. Wenn du bestehst auf Smith, wo der Mormon haben, der ist gestorben. Und wenn die Moslems sagen, der ist gestorben. All die verschiedenen Götter sind gestorben. Aber weißt du was? Die selbst haben den Gott gemacht. Bei uns Jesus lebt. Und du willst mit denen abzustehen. Und ich wollte hier nicht lang mehr, wie wir nicht wieder gehen. Aber was mir so interessant ist, der Jesus, was er ab dieser Idee, dem ich somewhat vorig, dass die Kirche wird stark sein, und er trägt vor nicht. Und das wird mir so interessant, ich dachte, das werden wir nur studieren und wir checken. Weißt du was? Jesus, die Kirche stark machen, die mögt der Reue, dass die wird stark sein, um vorwärts zu kommen. Und eines, was mir interessant wird, weißt du, mein Reden hat ein bisschen troubled. Und das ist ewig, ich Gott sei dankbar. Aber weißt du was, von uns, Bad boven, ganz lang han, dat zijn 33 knakkers, wat u zegt. 33 knakkers, jeder knak. En dan dacht ik, want Jezus weer 33 jaar per jaar, en moet die kerk rijden. Terwijl, dat in Steven Reinburg gaan. Dat in Steven Reinburg gaan, Jezus weer 33 jaar, we gaan 33 knakkers. En wat fehlt ons? Ons fehlt een Steven Rein. En het interessante ding is, dan check ik, we gaan 12 raben. En 12 raben. Jesus, dat is niet 12 gingen, dat reut meer, dat het hart van de kerk worden beschützen. Because in Jinga, dat zei van de schub niet wat zijn hart beschützen, wo wordt het gegeven? Die worden alle weggaan. Wat zeg je? Oh ja, okay, gut so anders, ja. Der hart de schub, okay? Aber wenn der hart de schub worden beschützen, dann wordt het stark worden, dan wordt het vorwärts gehen, aber wenn die nicht worden, da war alle in 9 Strähnen sagten. Du wen haft Gott, du wen haft Jesus Aposteln durch so heute 12 Apostel. Und ein interessanter Ding, wenn dann checken wir wieder in einem Neuen Testament, ab in der Apostelgeschichte, du sagst, der haft die 24 Älteste. Und wir haben 24 Raben, und jeder zieht. 12 und 12. Und was jetzt sehr interessant, und dann sagen sie so, und die sagen, wenn ein Mensch 3 Jahre fasten hat, dass der 3 Jahre fasten, dass der alles aus dem Mensch riecht, dass der war nie erst im Vorwärts gehen. Jesus wird 3 Jahre in Grofbahn, die können riechen, wir waren nie. Einer eine rechte Hand, einer eine linke Hand. Wir haben 2 Hänge. Einer eine rechte Fuß, einer eine linke Fuß. Wir machen entscheiden, wo wir wollen hingehen.
Wir haben rechtet ihr und lenket ihr, wir machen checken, was wir tun in uns Leben. Weil es ist so interessant, was Jesus perfekt auf diese Erde Kirche reinmerken dort. Und viele Menschen glauben dort von der und nicht. Die Kirche ist heute gemerkt, dass sie einen Steven rein haben, dass sie sich nicht einmal sollen am Blut schmieden loben. Und das sind heute gemerkt, die Pastors und die Apostel, die sollen heute sein, wenn die Kirche irgendwo liegen, dass die wollen erporten, dass Jesus Christus kann durch Wunder tun, die Bahn. Aber so erfährt ein Mensch, die Leute im Forum, warum wir sind ungenommen, die Hort. Und wir wollen nicht ungenommen sein. Wir wollen heilgenommen sein. Und Jesus Christus, so wie wir dort wollen ausleben, was er uns berufen hat für diese Zeit. Und ich sage es, wenn ich das studiere, ich das in meinen Reden wird stief sein. Ich tue nicht jeder Tag exercisen mit meinen Reden, dass die soll stärker werden. Und weißt du was, und ich will auch exercisen für diese Kirche, dass der Reden wird stärker sein. Und wenn ich einen von der Rab sehe, wo du zu Jesus will haben, dass die Kirche soll protected sein, weißt du was, da will ich dort mit Frieden tun. Da will ich nicht mal grünzen, da will ich nicht grünzen. Ich will dort mit Frieden tun, weil er hat mich eingestellt für dort. Und wenn er mich auf eingestellt, dann wird er am Bach an der Tag. Amen? So, mir wird es sehr wichtig, ich kann ein bisschen hineingehen, ich dachte, wie es interessant wat het schaffen. En dit is een deel meer wat de mensen heeft, wat de kracht ligt in dat. Maar ik hoor hier een paar stuk wat ik dit werk wil zeggen. Ik wil nog veel meer met een aanzien. Dat is alle prophetic, die wanneer je ziet neergesprek wordt, dat de kerk geboren wordt. En dat is zeer interessant. Ik had voor jou nog een deel meer dingen, maar ik had nog niet dat duipt je nog studiert voor dit. Maar weet je wat, waar we studeren en waar we kijken wat Jezus voor de kerk gedaan heeft, zodat u en ik kan sterk zijn. We hebben een sterke reden en onze hart is protected. Weet je wat we hebben gaan? Raben, die sind zum Hort protecting. Der Hort hat das, wenn dort einmal ausgeschieht wird, dann halt das still. Du willst haben Raben da. Da hat nicht an Hort noch kommen. Wenn wir uns irgendwo durch dann, da hat er nicht an Hort noch da, nicht? Ich dachte mal einmal, wie nennen sie das nochmal? Na? Schrauden. Oh ja, Schrauden, weißt du? Wer hat hier bei uns alle mal geschraut? Buingen geschraut. Komm mal, Buingen geschraut, ja? Handel. Ich dachte, Buingen schrauden. Will ich die hassen? Oh, wieder. Wat nog? Mij zeg? Oké. En op een interessante ding wie dan daar existeert, ik dacht me een punt opheven, dan wil ik dat doen aan. En met ik dat punt opheven dat doen aan dacht, hoor ik dat niet gezien wie ik dat is dit een hek houden dacht, stop ik van een handtrak erop en dan ziet wie in de monke wat er stond die met de roer staat en ik val krak op mijn raap erop. Weet je wat? Dan dacht ik, ja, dat is al gelegen. Weet je? Dat gaan we te zeggen. Dat voelt zich best nu weer jong uit. Nu weer naar de laatste. Weet je, dat we zo weit uit. En denk er maar aan, dat is voor het tijd. Want een apostel, want die kerkse staat daar. Dat krachtste staat, die onze körper, dat zo zou lieden. Weet je, dat dan alle lieden. Want een vinger dat, waar dat, alles dat lieden, op een raab. Dat dat op eerms. En reden, en die weet zo, hè. En we hebben broedzaam voor Jezus. Halleluja. Ik kijk was voorwaarts voor deze tijd waar we bij leven doen, dat we worden niet uitleven. De nächste waar we een offering hier in zijn hand, en dat we dat gaan van harten doen, en laat me dit zijn. Alles heeft Jezus perfectly gedaan. En zo kan du en ik ook. Wanneer we geven doen, dan niet per zijn, ik wil geven, dat perfectly. Zeg, ik wil niets meer doen, plus wie naar jou. Ik wil het doen, wie ik nu voor Jezus zie. Ik wil het doen, wie ik expect something, dat de Heer wordt opschoen. We worden grote dingen doen. Geloof dat u... Somwo met een geest is connecting, niet met vlees. En dat was die grote dingen zijn. Oké, we hebben de versen hier in zijn aandagen. Weet je hier mijn aandagen? Wij alle opstaan? Oh, dankzij. Die niet voor, wat je kan ophouden. Oké, zo staat als het hier in zijn, dat zegt hier. Brengt dat volle tienen op het woordhuis aan, dat er wat eten in mijn huis zijn. En prooft me nu, en dit zegt de Heer van de armee. Als ik niet voor de vensteren van hemel opmerken, en zo'n zee erop juiten, dat er niet wat je nu geruimd zijn, dat op te nemen. En ik word een kapotmerken ophouden, figuren, zodat er niet wat je een vrucht op een vlek op kapotmerken, en aan den wien zal het ook niet fehlen op de stab, zegt de Heer van de armee. En alle nationen worden jintjes gesehen an, wegen geworden ein wunderbares Lohn sein, sagt der Herr von der Armee. Ich glaube das, ich nehme das an und Jesus sein Namen. Das nächste, das ist das Sehen, wenn du hier sehen das, denk daran, was das hier sein. Das ist einmal so, das heißt, sein Wort besteht. Und dann Jakobus sagt es auch, sagt, die Blumen werden verweilen, der Groß wird verdrehen, aber mein Wort wird stehen. Denk daran, mein Wort wird stehen.
Denk erom, wer sparsam zet, wordt ook sparsam aan. Wie op een volle hing uitstredt, wordt rijkelijk aan. Ik geloof dit, ik neem dat aan in Jezus zijn naam. De nächste is Lukas 6:38. En dat zegt es dit. Geef en junt wel een gouden moed, doodgedraagt, toopgescharret en evenval in de schoot gegeven wordt. Wilt met die moed, die ik voor anderen brok, wordt mij ook tegengemeten worden. Ik geloof dit, ik neem dat aan in Jezus zijn naam. En voor jullie geven dan. Ik wil best zeggen, dat zei ik hem wat je hier doet. Hij geeft je en alles, maar weet je wat? Dood 7 jaar de werk, want je één bram voor dan. Denk maar om wat het samen, die nächsten waarschijnlijk op het toe. Maar die wordt samen wat dan. Ik word eigenlijk 4 weken op een steed baan, die taal zijn geld, die gewoon niet genoeg geld om honds betoelen, die wil honds krijgen. En zeg ik, wat je betoelt, die mensen die wisten niet wat gaan, die zeggen, no, ik wil het niet gaan. Ik zeg, hoe moet je een honds? Jo, ik zeg, dan wat je op betoelt. Wie dietje, we zijn het niet gewend, dat we zegenen dan den anderen. En wenn we zegenen worden, dan wordt het immer schöner vangen te gaan. Ik wil die zijn wereld van horten dan. We willen niet bis Christus zijn. We zijn Christen, wat Jesus zijn naam verherrlichen der. Amen. Halleluja. Okay, dankzij Jezus, we prijzen die, we loven die. Die best dat wird unterbeten. Die best dat wird alle ihr en alles, dat is die en die alleen, trafte ihr. Ik dank die Jezus voor jeder einer, wat zich heeft entschieden te geven. Ik bid best dat jullie dat was multiplieren en dat jullie was zegenen en wijzen, wo ze zijn grote dingen doen, wat voor die wat verherrlicht wordt. Ik dank die Jezus dat u erheen gezien hast. Du wirst den nicht besegnen, groot zo, aber du wirst op ihrem segnen, wat ze worden opvoeden. Du wirst den kaputwerker wachhelm van die. Dat die worden gaan en worden op 10 arend en die worden een grote arend schreien en die worden de aannemen en die wordt verherrlicht worden, Jezus. Wat in de dag wat die ware kwam, in naam van Jezus. Amen. Niet gelegenheid te geven. Halleluja, Jesus is so goed. We kijken voorwaarts, wat nog zeer voor mensen worden geraad worden. En dat wat brokken, dat du en ik worden. Dus einerseits ist dit zegt, dat is gleich Trouble. Dat je irgendwo nicht geld ist, wo der Trouble ist, die Menschen werden sich nicht in den Fütten anfangen. Because wenn wir denken, uns diese letzte Zeit, wo wir beim Leben da, wo viel Business worden da abgestellt. Und so viel mehr so ein Schwein abgestellt. Dat er worden mensen geraad worden, die zullen worden geraad worden. En als je dat leest, dan niet, dat brok geld. Zo, dat is voor dat. Oké, dat nächste, we welkom heute Anna voor een teaching. Amen, in Jesus' name. En houd je vast, merk seatbelt aan, wegen van jou hebben een powerful message. Ik schlik me erbij aan en ik kijk wat er doet. So ik ben ganz excited, so ik wil best horen op wat zei. Amen. Wanneer we God zien moet predigen, is niet voor anderen, dat is powerful. So. Especially wanneer die fariseeënschap geleerd zijn wilt. Dat zijn bloos geleerd. Aber mensen wat zich aangeven, die hebben een anointing. En dat worden we allemaal wat niet krijgen. Amen. En we beiden alle, we hebben een ruime gelezen, gehoord wat dat doorzagen, geleerd. En aber een ruime, wanneer we doen wat meer verstaan, dan moeten we eerst in het Oude Testament aangaan. Too bad, wenn du sagst, das Alte Testament ist nicht für die, da ist der war von der Predigt. Aber, oh ja, Willi sagt, es sind 2, so, und du ist noch eine. Aber nee, ich glaube, das ganz vollständig, je glauben an das volle Wort. Von Fjern bis heim. Und wem wo das wichtig ist, den Alten Testament zu verstehen, dann war wir von 1. Mose bis Offenbarung, von Offenbarung bis 1. Mose. Sehr viel mehr verstehen kann. De ganze Wort merkt nu eens uit wem woord beeld het Oude Testament als ganz ans Herr in Jesus Christus. En dat wordt we worden van de leer. Ik vertrouw op den helden Jes. En ik heet den welkom. Ik zei bloos helden Jes als hij van jou welkom. Geen andere Jes. Geen Jes van liegen. Geen Jes van confusion. Geen Jes van religion. Wat de geloofde heeft genoeg geleerd als je welkom.
Bloß op de horten van Kinder Gottes wordt den Sehen beter wel kennenlernen. Da yes, dat is de hel der yes. En die wordt ons van die nieuwe dingen leren. So, wie wollen nu 2 Mose 3, 24 vers 1. Leest alle jullie sprek wat aan je lezen. Ik wil Engels en Plotdeutsch en Hochdeutsch schlecht durcheinander. Ich habe hier auch von Hochdeutsch und Deutsch and it's actually interessant. So, it's just getting better. Wat samen beter. En 2 Mose 24 vers 1. Waar we doen aanvangen. En dan wordt het jet van jou dat jet aan den tabernakel. Dat tent. Wat de Herr hat gesagt, soll abgestellt. Und er hat Instructions gegeben. Dankeschön, John, die hast mir hier weit uitgehouden. Dort, wat John hier sieht, hat alle auch noch mit dem Tabernakel zu tun. So, aber du kommst wie von der noch nicht bei Herrn. Aber nu werden wir lesen, dort sagt es steht, Vers 1. Dann der Herr redete Moses und sagt, rede die Kinder von Israel, dort die bring mir ein Offering. Van jeder ein, wer du wellig jaft met zijn hart. With his heart, you shall take my offering. Van den zoals du mijn offering neemt. Hier wie dit? Dat jij hier aan de sanctuary buurt, aan de tabernacle. De sanctuary is dit gebied, dit wo we ben zijn, wo God zijn jeen wordt is, wo we leren, wo we ombeden. Dat is dat woord sanctuary. En de tabernacle is toch consistent met wat de Herr had gezegd, wat het opgesteld zal. Dat is de tabernacle, de tent. Maar hier zegt hij nu de dingen wat gebracht worden zal. En dat eerste zegt, het is dit, dat wordt door wellig geven, zegt hij. Bloos dat wordt door wellig geven, van daar zal je actually de offering nemen. Gott will nicht wem wat bematen. Jeder einer hafen für ihr wel. Die mögt dort voets klar. Die sagt, bloß doi wat du wellig geben. So, in best du een welde geven, een offering? Een offering is bloß eine freiwillige Gabe. Das ist du wellig geben, umsonst. Das ist nicht, oh nu hier, ich hab schwor geschafft oder irgendwo. No, hier, das ist ich wellig. Das ist nicht, was der Herr hier fragt. En dan zegt hij, en dit is de offering, wat ik je zal nemen van die. Okay, dit is van de verzameling. En dat zegt ze stil. Gold, silver en bronze. Blijf, erop blijf in scarlet thread. Scarlet thread is een scarlet thread is bond. De, waar we gaan komen, fine linen en goat's hair. Ram skins, dye red, badger skins, and acacia wood, oil for the light, and spices for the anointing oil, and for the sweet incense. En dan zegt hij, and loot me, and let them make me a sanctuary. Sie loot me eine sanctuary maken. Wo die mensen kan opkomen, dat ik waar mank en woon. Te wat? Tem hoi wel mank en woon. Dat is de oorzaak. But it's all an element. En dan vers 9. According to all that I show you, do nu alles wat ik kunt wijs. Dat is de pattern van de tabernacle en de pattern van alle furniture. De zaken alle. Just so you shall make it. Kijk zo, als je dat zal merken, zegt hij. Zie je, dat had hij opgenaamd en hij zegt, het is een pattern. Een pattern meint, krijg ze schon hier al die dingen zijn. 12 Reben, 12 apostel. Alles dat een pattern. Wanneer je een mens die hoort kijken, dit is een pattern wat dat doen dat. Maar eenmaal uitlaat, dan is het niet in rein. Dat is niet equal. Dat is niet een order. God is een God van order. Die heeft dat 100% kraak gezegd, waar dat opgesteld zal. So, wanneer de mensen nu zeggen, die zeggen zo over echt. Wem heeft zich dit bekend? En zo schafft het niet am Gesetz von Gott. Nu reden wir nicht viel Leben unter ein altes Gesetz. Gott hat ein jährliches Gesetz und dort erst heu hat alles getan, niemand wie ans Port down. Dort kann Topfuten, dort kann schaffen. Wir kommen nicht, ja, du sagst, aber. Dort ist nicht Christenleben. Dort ist nicht, wo ein Kind Gottes kann leben. Der sagt, ja, du hast gesagt, nu sei ich, yes und Amen. Dort ist, was Christenleben ist. Und dann wird er top schaffen. Because der hat gesagt, was? Wir wollen bloß haben Dinge von dit, das ist viel zu viel, um jeder Detail durchgehen. Wir kennen das nicht mal alle Details. Wir wollen von der ein. Und dann das erste Wort, was wir hier wollen, Gold. And gold represents
divine righteousness, dat is een göttliche gerechtigheid, wat de heilig echt en rein is. Dat is wat God represents. Wer ist dit? Jesus. En wem heeft dat zo gemerkt? Ons. En dat nächste is Salva. En Salva represents dat verzoeningswerk van Herrn. The redemption work, dat verzoenende werk wat Jezus heeft gedaan, dat represent Salva. En Jezus werd verkocht voor 30 Salva-stekken. En bronze represents gerecht. Als de Israëlieten weer gebeten werden van de kleine slang in de Wüste, wordt mis een bronzene slang opgehangen en iedereen weer de handcheck werd gehuild. Zodat gerecht in Jezus hang om poel en dat gerecht wordt uitgevoerd. Dat Salva. Nee, sorry, bronze. En de altaar, waar de alle opfer gemerkt worden, is van bronze. Du wordt dat gerecht uitgegoten op den altaar. En dat is van bronze. En de blijven kleer is de divinity, dat is een Godheid, een God wat zelfs existeert, dat is de zin van God, dat is dat eeuwige, dat is de kleer blijf. En rood blijf is een kleer van royalty, kennelijk. Jezus is wat? Kennig, even kennig. En scarlet thread, dat represent dat bloed. Scarlet is een kleur wat het bloed heeft. En mensenbloed weer verdorven, Jezus bloed staal de tree. Jezus kaft de tree. So dit hebben we nu gezien. Wie had gezegd het zal gebracht? De Heer. Voor wat? Om de sanctuary bouwen. Waar hij kan ben wonen. Wat zegt het in het Testament? Wie zijn wat? De tempel niet meer hingebuurd, waar hij ben woont. Okay? Dit is plus alles een beeld. God wil zich mal openbaren, even aan de zin van de verloren mensen, die weten waar hij is. Die zijn wat hij wil. Die zijn waar het läuft. Die zijn dat die kamp heeft niet op, die worden geraad worden. God heeft nog niemand met de mensen opgegeven. Krijgen dan van de zin gedaan worden wir. Hij zegt, I will not relent. Ik wil niet begeven, zegt hij. Ik wil niet mijn plan opgeven voor de zin, zegt God. Wer zou weten voor de zin aangeven? Want wie losgekocht zijn? Durch gold, silver, bronze, purple, blue, wat allemaal wie opgenaamd hebben, du zijn wie daar losgekocht. So, en wanneer wie dat worden aannemen, wie worden wieder gaan van jou, en wie worden zijn, waar God de Heer is. En Jesaja 1,18 zegt het is dit. So komt dan nu en laat ons met in onderrichten, zegt de Heer. Van jene Sünden bloedrood zijn, zal de sneeuw wit worden. En wanneer ze donkerrood is, zal ze zoals wal worden. En dan Offenbarung zegt het is dit, Offenbarung 1,14. Zijn kop en zijn haar wieren wird, als witte wal, zoals sneeuw. Wem lijken wie? Jezus, want jene Sünden bloedrood zijn, wordt de witte merken als sneeuw en zo als wal. Jezus zijn haar, wit als wal, het wierenwal, dat zegt zijn kop en zijn haar wieren wit, als witte wal, zo als sneeuw en zijn ogen wieren, zo als een vuurvlam. En nu dat nächste zijn we bij linnen. Linnen wird opgeschreven en dat is een soort zeg, wo veel de Bibel van redt. De priester erklären wir van linnen. En er is zo veel meer. Maar hör mal, linnen represents de gerechtigheid wat we te krijgen hebben door Jezus Christus. Dat is 2 Korinther 5,21 wils hij heeft den, die van keine zin wist, van ons te zin gemerkt, haben dort wie Gott seine gerechtigheid worden en arm. In Offenbarung 19,8. En wordt dat gegeven, dat ze zo ongetrokken zijn met fijne leenzeeg, rein en glänzend, wils dat fijne leenzeeg als de gerechtigheid van de Heilige. Ze linnen, dat is, wat ze dat gaan als, dat is een durability, dat is het halten dal uit. En dat is smakelijk, du schweigt de mensen niet bij en linnen. En dan heeft het nog een schijn, dat heeft een natural luster, dat is een schijn, dat schijnt. En dat is sterk, en dat heeft weinig ween, en door fabriek, dat zeg als gemerkt van een flaxplant. So wat zijn we?
losgekauft. Das Joch ist leeg geworden. Wir dürfen nicht mal Schweitenfans eten. Die Fluch ist betult. Und das wird die Linnenkleider repräsentieren. Ungetroffen mit Gerechtigkeit im Frieden von Verradung arbeiten. Das wird Linnen ist. Und, wir haben daheim laufen, warum nicht auch? Und er wird dort gegeben, dass sie soll ungetroffen sein mit feinen Länzig. Rein in glänzend. Blinkerig, rein, schienen, willst dort feine Länzig als die Gerechtigkeit von der Helge. So, und das nächste wie Oil. And oil represents Christus, the anointing. Christus and uns. Wie wollten Christus meint Wort? Anointing. In der Oil wie du bist, und das sagst es dit, Kolosser 1,27. Wonach Gott dort will wollten looten, wird der Reichtum von der Herrlichkeit, von der Geheimnis, mank der Heden ist, wohnt es Christus and jen, der Hupning von der Herrlichkeit. Christus and uns, der Hupning für die Herrlichkeit. Nicht all, nicht ein Tag. Die Herrlichkeit lebt in die, der lebt in mir. So wir sind ungetrocknet mit glänzenden Leinenzeichkleider, sodass wir schienen können in der düsteren Welt. Und das passiert, wird rein alle vier Sachen abgestellt im Alten Testament. So Kimberly, was uns das erste Bild hier in den Dagen? Und nu werden wir mal checken, ans Bild besäumt von der Tabernakel. En leren davon, because de ganze Tabernakel zijn wie, dat zijn in de kerk, in Jesus Christus. So wenn wir dit wollen verstehen, durch Hebräer, wir machen bloß von Anfang, von mit dem Tabernakel und wieder gehen, so dass wir wissen, woran sind die Priester, was sind die Priester, was ist die Jugendpriester, was ist der Tempel, was ist das Opfer und alles, wo wir durch den Tabernakel lernen. So hier soll wir nicht Wort, dit hier, ganz ab dit eng hier, das ist der Courtyard. Und wir wollen von der bloß das erste Port von lernen. Der Courtyard, der hat eine Port und eine außen Seite. Und du sind bloß zwei Möbeln von wo du wird gebraucht für die Opfer, wo wir von der wollen nu checken. Und das ist der Altar und der Waschkamm, der Lever. So das erste, die kommen in eine Seite, eine außen Seite kommen den an, mit das Opfer. Aber wir wollen schon ein klein bisschen mehr checken willst. Die Israeliten, die müssen rum den Tabernakel campen. Wer hat dort gelesen? Da der Tanz wird alle in Order abgestellt. Krak nun Sturm nu, mit der nur den Tabernakel gedreht. Die müssen alle durch Hand checken. Die können die alle sein. So, dann werden wir mal lesen, was das sagt, in Exodus, das 2. Mose 33, 8, Bettchen. Dort sagt es denn. So it was, whenever Moses went out to the tabernacle, that all the people rose. Sie says, dit wird, wenn einmal Moses rüht ging nur den Tabernacle, all the Menschen stehen ab, und jeder Mann steht in seine Tent da, und checkt Moses, hing herum, bei ihr schwer ein Tabernacle nennen gehen. Und das passiert ist das, wenn Moses ging in den Tabernakel, dort der Pillar, das Pool, der Wald, die kam rauf und der stund an der von den Tabernakel und der Herr redet mit Moses. Und all die Menschen sahen den Ständer von der Wald und stünden an den Tabernakel, standing at the tabernacle door, saw the wife what the stund at the door eine der von der Tent, and all the Menschen stehen und beten an, jeder einer an seine Tent door, der. So, jeder einer sagt der Herrlichkeit durch. Jeder einer wie ihr Fokus an der Herrlichkeit. Wo prüft Gott die hier zu lernen? Hatten die Israeliten nicht viel Vieh? Die hatten immer weer een vaak vier om zich. En daar de jugend zullen alle naar de tent gedreht zijn. En waar worden die vier van komen? Van heen. Waarom zegt God niet, je wordt deze weg moeten staan van de tabernacle watchen? Nou, die zegt, watch me. Check wat ik wil doen. Check van mij komt de kracht. Ik zie de presence. Houd jullie ogen op mijn presence. Kijk maar, de wolk is hier. En de Israëlieten staan en daar en worshiping. En hier zagen wou Moses met den Herrn vertellen. Aber de dag kwam wat. Is Jezus is hier weer.
Jeder einer kan nu persoonlijk am Hirn, dag en nacht, en aan de Gegenwart blijven, ons focus op Jesus aan, en weten door onze vrienden, die zijn hingen ons. Onze vrienden hebben de macht, even wils we checken naar Jesus. We hebben onze ogen naar de Gegenwart. We zijn door, wo de wolk is van God in de Gegenwart. Dat is waarom we zoveel mogelijk verspelen, wils we dan ons tent omdraaien. Dan draaien we om, dan sturen we aan de deur, we proeven door nach oben te beten. Aber wo sind die Gedanken? Bij onze vrienden, van krankheid, van arm zijn, van struggelen, van uitholen over de nächste wat de mee doen heeft, van beledigd zijn. En we proeven hier in de tent door nach te worshipen. We hebben de tent omdraaien, dan werden we ons huis naar den Herrn draaien. Zodat we arm zijn. En dat we dat morgen van die door is. Because we zijn den Gott, wann wir uns rein gedreht haben. Wir müssen durch Hand checken, sodass wir am Wort kennenlernen. Wenn wir das von Hand checken, wir können am nicht kennenlernen. Und nu, jeder einer wird abverbrennt sein. Hier sind ein bisschen verdreht. Wo wir erst mal traag drehen. Wo ist außen? Hier ab dessen ist außen hier und so. Du ist außen. Und hier ist Süden. Dort is Norden, dus Wassen. En aan de oostelijke zijde, dat wordt het opgenomen, maar aan de noordelijke zijde, dat wordt het opgedoodgemerkt worden. Waar we schon waar traag draaien. Dat is dat. Außen, zie je? Nu ben je... Kost je deze eenmaal ram... Schoof dat den rotating, den ram draaien, dat de raag gesteld is? No? Norden ist boven. Okay, danke für mich. Okay, außen, Norden, Süden, Wassen. Außen, Wassen, Norden, Süden. So, und an der Norden Süden, hier so, wird das Kolf erstmal doodgemerkt. Und dann wird das an der Außen der, dann gebracht, durch den Therapeut. Ik wou mijn papier kijken en die draait je tot de traag. Die zijn gelijk, ik zijn du bloos verdreid, ik moet hier kijken. So, en een ding, wat we hier eerst nachfallen sollen, wir sollen hier 3 Porten, nicht so? Die Bittercourt, in the Holy Place, in the Most Holy Place. En wat dat wirklich is van Jesus zegt aan Johannes, ik zie de weg, de waarheid en de leven. De oostelijke poort, dat is de weg. In the Holy Place is de waarheid. In the Holy of Holies is dat leven. Okay? De weg, de waarheid en dat leven. Dat is wat de Juden hier van Jezus zegt. Ik zie de weg, de waarheid en dat leven. De zaal in de tempel, de zaal in de tabernakel. En aan de oosten ziet, komt den aan met dat opfer. Zie je nu wat zegt Jezus nu? En op een onderstel in Johannes zegt hij, ik zie de poort. Niet poort. Ik zie de poort. De redt van deze poort hier. Dat is van wat Jezus te redt. Dat is wat de Juden alle zeggen. Die wissen, du bent weer in de dal. Jezus zei niet op eenmaal, ik zie de tabernakel. Ik zie de tempel wat gestorven wordt. En die weer in dal. Wils die houden chicken van de wereld. Zo in de doodswoord, en dan nooit ziet, moest dat doodgemerkt worden. En dan komt het ter oosten ziet, ne? En doods wordt het am altaar opdenkt. Waar we maar Exodus, 2 Mose 27, 1 en 2. Hier sagt de kracht van een altaar, die zegt, you shall make an altar of acacia wood. So du sollst ein Altar machen von acacia halt, 5 cubits lang en 5 cubits wide. En de altar soll vierkantig zijn en de heg soll 3 cubits zijn. En je zal de henen merken op jeder Feuerarten. En de henen zullen een beet zijn. En je zal dat overlei met brons. Okay? Dat is een bronze, je halt naar brons. Der halt represent Mensch, aber Jesus sterft om halt. En de brons is gerecht. Jesus wordt handgerecht. De Mensch hat gesündigt. Jesus bekam alles wat we willen. En op hem kwam dat gerecht niet op mankind, bloos op een mens. Zodat mensen waar kan leven. En dat kracht wat op den altaar passiert. En dit is van onbind. So hier moet we nu weten wat passiert door. En hier waar we waren bloos alle wegen Jesus zijn. En nu werden we het nächste lezen van Leviticus. Dat is 3 Mose 1,
van 1:9. 3 Mose 1, van 1:9. Dit zegt, nou, dit is zoveel, ik word op Engels lezen dat je geen spreekt. En vielleicht heb ik nog irgendwo Plottisch. Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting and saying, speak to the children of Israel. Van waar red ik hier nu al? Van de tent. Van de tabernacle. De Heer reed van de tabernacle to Moses. Van waar reed hij van deel? Uit de levende tempel. When any one of you brings want irgendwer van jullie een offering brengt to den Herrn, die zal dat offering brengen van zijn livestock, van zijn tieren, van de Heer en van de flocks, dat zijn de schoop. En zijn offering zal een burnt offering dat als een gebrande sacrifice van de Heer zijn. Laat den en meel onblemish, onirgente fehler zal dat zijn. En hij zal dat waren, hier hoor ik maar wat hij zegt. He shall offer it of his own free will. Zijn ene vrije wil. Wanneer niet was, brooks niet, zegt de Heer. Dit zal in vrije wil zijn, dit offer. Wat hij brengen wordt. Van de deur van tabernacle of meeting before the Lord. Van de deur van een tabernacle. De reed van de is ausne poort. Dan zal de zien op den kopnap van dat burnt offering. Doik Janja wat de hand join met dit opfer. Die met zijn hand op den kopnap. Because dat zegt, ik geef mijn zin aan naar dat tier. Dat tier bekijmt niet de zin. Du passeert in transportation. Er wordt wat importation. Dit wat meent we, geef het nu weg. Dat is waarom de hang op dat tier niet missen. Dan zegt hij, and it will be, en dan wordt hij dat aannemen on behalf van hem, voor ons in atonement, dat is een opfer voor zin. En hij wordt den bal, en hij zal in de bal doodmaken voor den Herrn, en de priest, Aaron, zijn zin, zal dat bloed and sprinkle the blood all around on the altar that is by the door of the tabernacle of meeting. Zie, dat moest doodgemaakt, en de priest dat bloed neemt. En dat alleweg even sprinkelen. And he shall skin the burnt offering and cut it into its pieces. The sons of Aaron, the priest, shall put fire on the altar, lay the wood in order from the fire. See, Aaron zien de priest. Aaron de priest zal dat vuur op den altaar op en lijn dat houdt in order. Dat moet waar een order zijn. En dat houdt, Jezus sterft aan dat houdt. Dan de priester van Aaron zijn zal de poort nemen, den kop en dat vaat. En dat in order op den altaar opleggen. Maar hij zal de entrails en de legs met water waschen. En de priest zal dat verbrennen op den altaar. Met een burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Zo lees die dit wellig konst tussen die spreken. Nu wordt die nog veel details zijn. Dat is 3 Mose 1. Van 1:9. So dat krijgt een explanation waar dat offer gebracht zal. So we hebben gezien, die komt door de oosten poort aan. En de laag zien hing op den kop. En dat tier wordt geopfert. So dat is waar onze zinden betoeld zijn. Jezus als woord, eind en voor allemaal dat opfer bekomt. We geven onze zinden aan. Hij sterft met die. Dat wordt am opfer verbrannt te ons gemerkt. Zie wat passiert wanneer eerst geopfert wordt? Dat wordt Osch. En dat Osch moet aan de Oostenzee drauf geschat worden. Waarom, wanneer Osch als wat vingst die du bent van dat opfer? Wat weet je nou als een duw weer, als een kolf weer, een schoep weer, een bakker, wat immer? Dat is alle waar. Dat is verbrannt, dat is niet meer te zijn. En dit krijgt wat de Heer ons wel weten laten. Dat is verbrannt. Dat is waar. Je gewassen, zeg je, is gewaschen met het bloed van Jezus Christus. Zodat je kan in rein gewassen gaan en dem God verherrlichen, dem Gode werken gaan voor Jezus. So, nu dat nächste, en hier merkt ons het ook zijn, we hebben mal Psalm 100 lezen, vers 4 en 5. Dit zegt is dit is David, hier zegt hij, goed en de poorten met dankzij zeggen. En aan zijn koorts met prijs. Dit is van wat David redt.
der sagt, gut und nehmt Dankeschön sei. Komm mit dort Opfer und sei Dankeschön, dort ich dort Opfer habe. Dankeschön. Dann sagt er, in seine kurz nennen mit Lufen. Das erste kommt, der du nennen, und der bringt dort Opfer, dann geht er nur die Siedne sieht. Dann geht er nur die Siedne sieht, und dort würde ich danken der. Dort sagst du es dir, hör mal. Psalm 26, Vers 6 sagt er, ich will meine waschen und unschuldig, dat ich mal schuldig sein. Und so, I will go about your altar, O Lord. Und dann sagt er, dann will ich ram din altar gehen, O Herr. Und woran du ram geht, en außen sieht, als dort blut, du als dort Osch, du ist dort passiert, dann geht er an eine Siedne sieht, dann dankt er in eerst komt hij van noorden. Die komt van noorden en du moet dat doodje merken. Dan gaat hij naar oosten, ter poort aan. En du wordt dat am altaar gebracht en dat blootje spraat. En dan gaat hij naar zieden, dan dankt hij God. En dan gaat hij naar wassen. En dan zegt hij, hör je maar wat hij dan zegt. Vers 7. Psalm 26, 7 en 12 wordt lezen. That I may proclaim with the voice of thanksgiving and tell all of your wondrous works. See, ik wil met mijn stem uitspreken die dankzij zij. En zijn al de wonderwerken wat du doen hast. Herr, ik geloof die bewoning. Van wat redt hij? En zijn huis. Dan zegt hij, I love the habitations of your house, zegt hij. De bewoning van dien huis. En de stad, wo dine herrlichheid woont. Dan vers 12 zegt hij. And my foot stands in an even place in the congregations and I will bless the Lord. So wanneer je aan de wassen ziet, dan is er met de congregation, de verzameling toe. Noorden wordt dat doodgemerkt. Zie außen am Altar ab. Sieden, danken, wassen, als du ben, en de verhaft, en dat met de congregation te beloven. Dat van wat David hier redende. Nu wie sagte, I will enter your gates with praise and thanksgiving. Dat wo wir nennen kommen. Wir hatten Opfer, wir hatten geschlachten Ball, wo du geschlacht hast vor unsere Sünden. Erstens kommen wir in der Außen sieht, nein, weil wir sollen dort unsere Sünden sind betont. Und dann gehen wir, dann danken wir. Und dann haben wir mit der Congregation taub die Kirche bühren. Dort wo anfängt die Kirche zu bühren. Und du wie wir an Einigkeit in taub stehen. Dort schrift nicht an, wo ich drei alleine Hüs gehen, die laufen. And the congregation. And the verzameling. Dat ding van jou ek wat thuis alleen christen, dat is buiten dit woord. Ganz 100% buiten dit woord. De boom wordt niks zo lang groen zijn, wat du dat zelfs naar huis gaan. Du moet in de verzameling met de heilige, die wordt gewaschen zijn met Jezus in bloed, taub God loven. Den tempel buren, zodat ik kan ganz een bu, taub gemerkt en taub gestalt worden. Zodat hij wordt verherrlicht wordt. Dat zegt ze dit in Epheser. Zegt dat ze dit Epheser 2:21. Abwonen de ganze bu en onder taubgebied was te einen heiligen Tempel en dem Herrn. So der redet nicht von persönlichen Menschen. Das ist die bu, der Tempel, der Tabernakel, was wir hier sein da. Und woran an der Außen sieht? Woran? Du geht die Sonne ab. Jedes Mal ist es die Sonne wat? Nie. Frisch ist, wenn die noch niemals euer abgegangen ist. Jesus, die Sonne represents Jesus. Hör mal Malachi 4:2. Das sagt, ich über, durch meine Namen fürchten. Oh. Geht über, durch meine Namen fürchten, soll abgehen die Sonne von Gerechtigkeit in Heil und Heilung und seine Pflichten. Und ihr sollt außen eingehen und hüpfen wie die sollen rüd in den gehen und hüpfen so gemaßte Kalver, sagt er. So ist die Sonne von Gerechtigkeit. Dort warum die der und der Außen sieht es. Die Sonne geht dessen Weg ab. Und Jesus ist die Sonne, wird für uns aus Gerechtigkeit mit Heilung in seine Flächen erst abgegangen.
En det er alle Samarias niet. De reis gier Samarias. Als du een zondag er een heilige best. Jezus zijn gerechtigheid en heilig in zijn pflichten reist gier Samarias. Emma als de leuf doe, dat is niet, dat is voor alle eeuwigheid getoeld en dat is voor iedereen om te gaan. Doorweg passiert dat aan de oostenzijde van de tabernakel, wil dat van waar de zon rising dat. De zon en de zon. Zon en zon, een schrijven bloos anders als de andere. So dat van waar de zon rising dat. In de vers wat ik zei, wat dat ook staat, die wil ik hier nog lezen. Van wie is gewaschen zijn met dat bloed. En aan steen neerloten. En dat wie dat geloven, dat is alle te oost geworden. Wer kan oost opstaan? Keiner nicht. Never. Spaß. Ich muss proben, ich muss angefangen. Und das wird unsere Sinn, Krankheit, Armsein, Leiden von der Feind, alles das bekommen. Oost. En dan zegt Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel meer wordt Christus zijn bloed, die durch den ewigen Jezus selbst ohne Fehler zu Gott opvat, ons gewassen reinigen van de doodgewording, om den levenden Gott te dienen. Dit is wat er passiert, van wie gewaschen zijn, dat Opfer is te oost geworden en wie zijn niet geworden. En in Ezekiel chapter 47, du redest von Ware von der Osten sieht, von Tempel. Du siehst Ezekiel een Strom von Wutterschil. Wer ist der Strom von Wutter? Hel der Jes. Der Hel der Jes kommt bei der Osten der kommt er vorbei. Wegen was war er durch? Willst dort, wo das Opfer passiert ist. Dort, wo unsere Sündenvergebung passiert ist. Und dort Krag an der Osten sieht, wo die Ware, wo dort alle anfangen hat. Erstens ist, und wir machen einmal von der Norden-Seite kommen, zu der Osten-Seite dann gehen, nur die Westen-Seite gehen, no, nur die Süden-Seite gehen, bitte Westen. Wir kommen von Norden, Außen, Süden, Westen. Dann sagen wir, du bist, wo die Bühne anfängt zu bühen. Alle taub en Einigkeit. En hier waar we een kleine beetje kijken, wo de Bühne wordt gebouwd, de tabernakel. Nu ga je ons het video hier spelen, Kimberly. En daar we horen, de leest het op Engels. En over hier het zeer klaar. En dan wil ik nog een klein beetje zeggen van de Bühne wat de taub houdt. Nu ga je het om, ja. Standing upright. 10 cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the width of each board. Ja, niet vaak te draaien. And shall be each board for the binding to another. Thus you shall make for all of the tabernacle. Nu ga je van de zijde kijken. Boards for the tabernacle, 20 boards for the south side. You should make 40 sockets of silver on 20 boards. 2 sockets under each of the boards for its 2 ends. And for the second side of the tabernacle, the north side, there shall be 20 boards. And there 40 sockets of silver, 2 sockets under each of the boards. The far side of the tabernacle, westward, you shall make 6 boards. And you shall also make 2 boards for the 2 back corners of the tabernacle. They shall be coupled together at the bottom, and they shall be coupled together at the top on the one ring. Thus it shall be for both of them. They shall be for the 2 corners. So there shall be 8 boards with their sockets of silver, 16 sockets, 2 sockets under each of the boards. And you shall make bars of occasion, 5 for the boards on one side of the tabernacle, 5 bars for the boards on the other side of the tabernacle, and 5 bars for the boards on the side of the tabernacle for the far side westward. The middle bar shall pass through the midst of the boards from end to end. You shall overlay the boards with gold. Make their rings of gold as holders for the bars, and overlay the bars with gold. Then you shall raise up the tabernacle according to the plan which you were shown on the mountain. You shall make a veil woven with blue, purple, Zo zal wie voor de boards opgerecht worden. En dat een wordt met zilver sockets opgemerkt. Boven met goldene ring. Deze boards worden kwak wordt gebouwd.
Jeder nummer hat noch in der Meinung, die Hänger, die waren von dir und nicht übergehen. Aber das ist die alle abgereicht worden. Und ein mit der salberne Socke stoppt geholt, wird Versöhnungswort. Das Tabernakel abgereicht wird, hält dort Versöhnungswort dort taub. Du oing as dat verzuiningswerk en boven weer een goldene ring. De gold, de Gott seine Gerechtigkeit, hält dort taub en dan nog rundom met gold belegt. Gott seine Gerechtigkeit, rundom, de Twerk van boven, van ram, alleen Gott en oing as zijn verzuiningswerk hält ab. Dort wird die Twerk wirklich aus. Und dort, wo er macht, wie dort weiten, wo der Tabernakel ist, kommt durchgegangen. Nu werden noch die Waschkamm sein. So, dort nächste ist die Waschkamm, wird wir hier an den Courtyard sauen. Und dort ist dort ist auch von Bronze die Waschkamm. Und von Bernhaft des Spiegels. Und das Futterbahn. Und du gehst alle Monate beim Waschen. So, erst gehst du bei dort Opfer vorbei, gehst eine Congregation nennen, und du steht die Waschkamm da. Okay? Die Waschkamm bedient ans Waschen mit dort Wort. Und an der Waschkamm ist ein Spiel. Warum ist du ein Spiel ben? Dat du die Salz sein kannst. Dort wird wasch die hörch mal. Epheser 5, 26. Am dort heu können Helgen und Rängen durch dort waschen von wo da durch dort wird. Die Twerk. So nu sagen wir an den Verhaften angegangen. Wir haben dort Opfer angenommen. Und wir sind nu bei der Waschkamm. Mit der Congregation taub wir waschen uns, sodass wir gereinigt, geheiligt wurden durch und durch. Und wir sollen uns an den Spiel. Das Spiel lässt du zum uns sein, wo wir noch schwinsch sind, wo uns viel Dollar abzufixen, wo uns viel zu beschneiden, wo uns viel, wo immer wir wollten Gott, was wir alle zu tun haben an unseren Körper. Bereinigen, so dass wir uns jässlich leben. Wir bechecken uns hier und wir wurden gewaschen, mit an der Waschkamm, wo ein Spielbahn ist. Und dort ist dort Wort, wo wir Bahn gewaschen wurden. Und wenn du nu fragst, wo kann ich du nennen? Römer 10, Vers 19. Betjan, gleich von Horten, betjan, dort Jesus ist dort Opfer. Dort du kannst nicht in die Salz geraten worden. Du brauchst das Opfer, nimm dort. Nur dort dort merken und in Norden sieht. Gute außen sieht, nehmen und bringen dort am Altar. Am Altar leid in den Hängen ab willst. Das, was dir passiert, Jeff am dort. Jeff am alles, was du bist, was du hast, was du getan hast. Und Lut dort verbrennt ab den Altar. Dort kommt ihr gerecht von Gott. Gott sein euer Wort durch ausgegoten, sodass alle Menschen nicht brücken liegen unter den euer. Der Sinn, was der Adam in die Welt gebracht hat, den wird du abgeriemt, wach mit getan. Der Sinn ist nicht mehr die Trüppel. Die Trüppel ist der Sinn da. Der Sinn da, wo das Opfer nicht nimmt, wird nicht außen sieht nennt. Und wenn du bist außen sieht nennt, dann blieb nicht du. Dann fangen wir an, die zu danken. Und blieben bühen und sie ein Leben ihr Opfer für Jesus. Wir reden immer von Sterben für ihn. Dort habe ich bloß einmal. Gott fragt nicht Doja Opfer hier ab bei ihr. Der meint, oh, sterben. Du kannst nicht mal rüten, die willst du denkst tot. Lut dat gewassen mit Jesus Christus im Blut waschen. Und dann sagt Römer 12, Vers 1, ich ermunt nu Brüder, durch die Erbarmungen von Gott, dass sie jene Körper sterben aus ein Leben ihr Opfer, heilig und Gott angenehm, aus jene vernünftiger Gottesdienst. Und das wird wir tun, wenn wir später wassen sieht. Dort, wo wir anfangen zu preisen, zu loben, zu bühen. Die Church mit der Congregation taub. Und leben jetzt Opfer sein für ihn. Amen. Und nu werden wir noch lesen, Hebräer 9, 1 bis 5.
Der erste Band hat wirklich auch Gottesdienstordnungen in das irdische Heiligtum. Sie das Heiligtum redet gekriegt von diesem Tabernakel. Willst du wie ein Zelt gemerkt? Dort feste, du bist wir in der Lampenholer, in der Dash, in der Showbrot. Und das war das Heiligtum genannt. Hier die zweite Gardine, wie das Zelt, dort das Allerheiligste genannt wird. Dort hat das goldene Rückgefäß, in dem mit Gold betragene Bindeskist, und du bist in der goldene Krug mit Mana, in Aaron sein Stock, der utgeluten hat, in der Steintafeln von dem Bund. Und du boven über der herrliche Cherubim, der dort Versöhnungstag soll über Schotten deuten, von so ne Dinge wie nu nicht kaputt reden kann. Amen. Krieg da. Du sind so viel mehr Details von den Dingen, was wir nu nicht kaputt reden können. Wir wollen wieder fahren. Wir wollen mehr studieren über den Tempel, und das fehlt uns zu weiten, because das bringt uns den Sinn im Leben an. Wenn wir weiten, was Gott und allen gedacht hat, und allen abgestellt hat, und er nie in alles erfällt, dort, wo das Gewissen gewaschen wird, und nicht mehr Tränen sind an je. Dass wir frei sind, frei bleiben, frei leben, in ein Leben jetzt ab sind für arm. Amen. Ich habe ja abstimmen, wer wir am Danken für, wer wir bloß mal, ja, es kreist nie, hier sind gehen, und der Osten sieht, und am bloß mal danken, dass heute erst das Abfall bekommen für mich. Heißt, jeder denkt, bekommen für mich. Von alles, jeder denkt, Sünden, Krankheiten, Armsehnen, was immer das Fleisch anhängt, das ist Jesus bekommen. Die Sünde wird verdammt und Fleisch kriegt hier auf diesem Altar, wo Gott sein Gerecht ausgegeben wird. Und du habe nu an diese Putten angehen mit Dankeschön sein und Preisen, willst das Opfer von dem Ball, das gebracht werden. Und die finden schlecht, warum sag ich Malachi, dass wir sollen gehen, so als Vater maß die Kalber. Und die Vater maß das Kolf sitzt, denkst du, ein Hunger, ein Arm, oder irgendwas missing? Nicht, das sei wie sind gesinnet, das auf Eten gekriegt, das ist Schmack. Und das was meint. Dass wir sollen gesinnt sein und Schmack lassen. Dadurch, dass die Sonne am Außen jeder Summers abgeht und mit Heilung in seine Flächen. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für das Opfer, das du best bekommst, für ein und für alle Mann. Ich danke dir, dass du bekommst jeder Krankheit, jeder Disease, jeder Anstalt, jeder Nerventrouble, jeder Struggle von Addictions, von Drugs, von Drinking, von Pornography, Dolzan, Wit, euer Rechtigkeit, was immer wir abnehmen, an Hürerie, euer Hebräer, was immer du in der Welt gehört. Ich meine, was du hast. Da bekommst du rein alle. Und hier auf den Altar lädst du dein Leben an. Aus Channik, reines Blut, so dass wir gewaschen sein, der Priester in Channiks. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du wirklich wirst, gehorsam bat am Tod. Dass wir von dir kennen, eine Congregation mit der Church, die anbeten, die Dankeschön sein, die loben, wir können uns hängen abheben, wie sie am Frieden merken. Wir können uns Leben jetzt Opferhand geben, willst du bekommst ein Tod jetzt Opfer. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, ich lobe dir, ich preise dir. Ich lobe deine Jegen, wo die ankommen, und sagt den Menschen, denken frei, wo du viel Frieden war. Jeder Struggle von dem mein, lud die waschen mit das Blut von Jesus Christus. Nimm mal ein das Denken, das versobelt in der Welt. Und du wirst nicht eine Congregation ankommen und mit der Congregation taub den Tempel bauen. Jesus, ich danke dir für Wahrheit. Ich danke dir für Freiheit. Die beste Wahrheit in das Leben. Die beste Gesundheit. Du bist umgeworden, so dass wir reich sein. Du wirst krank, so dass wir gesund sein. Jesus, ich danke dir, ich lobe dir, ich preise dir. Heb deine Stimme ab, wenn du in der Congregation am Hören bist. Wenn du in den Tabernakel bist, gekommen, du hast das angenommen und du weißt, mit wo du kommst, dann schau ich nicht mehr an, dass du danken, loben und preisen.
Share heka maya hosorola ya hakapayere la 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 la. Raki patuyara la 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 la. Kan dat worship team helemaal opkomen waar we dat woord zijn ik live? Want wie dit eerst erkend hebben, dit opvat, dan kan we zijn dat bloed wordt mij worst van rein alles. Jezus, ik dank die, ik loof die, ik prijs die. Rakama sukuyara la masaka maseri le bebe. Sotere le nina ya hagi masukuyara la masaka yara la la la. Was wat die brauchst nicht nur irgendwem hochboven sie. Heus raft je kom. Du wenn du wie ans biegen, heus krak hier. Wir biegen ans Kopf rauf, weil heus an uns nennen getragen. Und das wo wir am hören wollen. Jesus, ich danke dir, dass die besten Menschen gekommen. Hashikiara la maseke me soyono sokoyara la masetere le mesena yamahai. Sokuyira la maseka na sakayara la masetere le meseka mayaho. Shura la sakayara, wanneer je schrijft dan vangt plus aan. Sakina sukuyara la masetere le meseke yara la la la. We hebben de atmosfeer geloten, zo real worden, zijn herrlichheid, zodat alles wat niet van God is, wat we am altaar loten verbrennen. Amen. Bloed van Jezus, wo mir mehr Grenzen schneuer Kleib und die Kraft von sein Blut. Doch mehr gebrätne Heule Kleid und die Fluch von seines Gebrechen, aus der Stein war gerollt, Kleid. Die wel naar ver, kom naar ver, ben aan aan. Kom naar ver. Dat is een teken van wie komt naar een altaar. De oudste zie. Wo fängst du die? An der Außen sie. Der Put, was die nennen die gehen. Und dort, wo wir sie in der Scheinheit sein. Wat heeft de Heer je doen dat die leven brokt niet door eigen blijven. De Heer heeft dat je doen. Wat heeft de
waar dine schijnet zijn, en dat land waar hij mij vindt, waar maar ik kan go, en dan van waar ik kom, ik waar dine schijnet zijn, en dat land waar hij mij vindt, hier wie ik mij verdient had, ik stoer met jou vertrouwen. Waar dine schijnet zijn, en dat land waar hij mij vindt, waar maar ik kan go, en dan van waar ik kom, ik waar dine schijnet zijn, en dat land waar hij mij vindt. Halleluja, wat voor land vingst die? Vingst die an der Verhof, gewaschen, erstens gereinigt mit der Blut, gewaschen mit das Wort, dann bist du rein, um an das Heilige und an das Allerheiligste anzugehen. Jesus, Dankeschön dafür. Dankeschön, dass du hier bist. Dankeschön, dass du jeder soll holst. Wenn dir irgendwo eine Heilung fehlt, komm hier in die Fernland hier ab, blieb wie ein Spiel, klein bisschen Hundschaft. Kom je in de fern en hier wordt gebed voor. Waar we am geloven kom, wil onze zin, onze krankheid als am altaar gebleven. No matter what. De Bibel zegt, jede krankheid, jede disease, wat immer dat is, dat beschijmt Jesus. En während hij van jou in ons leeft, tja we dat wiedergeven. Amen. We hebben weer allemaal nog weer als land hier op, dat John White weer wel gebed hebben. Zodat, wanneer je alle wel, halleluja, dat beschermen en die weet weten wat je gestoond, dat je wel de hing op je lacht hebben. En dat je wordt receiving van wat je vult. De Heer weet wat je vult. De Heer weet wat je vraagt. Receive dat tonight van jou toewas. Zodat je kost naar huis gaan. Du zegt, ik sam weer in altaar was. En ik hang me aan waschen te laten met dat woord. Jesus, ik dank dir, ik loof dir, ik prijs dir. Ik dank dir, dat we kunnen geloven aan dat bloed van Jesus Christus. We dank dir, dat die je wordt hier is in die herrlichheid. Fang bis frisch aan dat Leute zijn, bete ich straks einmal beten. Halleluja. Hasi karala sakima soyo tarala masai. Thank you, Jesus. We hebben geloven. Ans geloven in Christus raten heult. Schnell, gleich und die Kraft von seinem Wort. Du merkst gebrätne Heule, gleich dort der Fluch von seines Gebirge. Und sie Stürmer wacher auf. Ich glaub, oh, ich glaub. Wie ich mich verdient hat, ich stuhe mit vertrauen, ich war dine scheinet sein, in dat land wo ich mich find,
het Israël. Då läggs jag kom. Säg att det fällt jag. Käkt vårt haft det här är dom. Säg att det dachta. Säg att det sins. Tolle generationen. Käkt vårt haft det här är dom. Säg att det Israel. Då läggs jag kom. Säg att det fällt jag. Pasikara la sakayara la masetere le mesukayara la mama som mesetere le mesukuyara la mahaga maserelele. Heeft je stem op en tongen waar we in haar loven met weet wat niet goed niet te spreken. En jessen en waarheid. Share hekamaya husakayara la masetere le mesukayara la mama. Loye mesetere le mayuku yara la masaka yara la mamamai. Subasaki yaruku yara la maheka masetete. Sugisaki yara la magina sukuyira la mayese tetere le meneya hugaya masahai. Sobese kama yihishi kara la sukuyara la mahai. Sobereke tetere le meneso koyene setere le. Rusa kama sukuyara la masaka yara la mayara la. Seba suku yara la masuku yara la masetere le mesuka yara la mase. Sobo setere le mesura la masaka yara la nasakere le. Loba kakayira la. Husa kakayire la mayira la. Rosere le mesoko yara la masetere le. Weet u niet nog de Leute, wat je het eerste deuten? Herrlicher da. Jesus, vi danker dir, dass dette herrliche dag is. Dat is de dag wat de Herr gemerkt heeft. Wat ik groot vind zijn. En ik krijg ik nog groot. En diensten en die herkenen. Die ons niet doen. En ik krijg ik nog groot. En diensten.
Dan kommer det aus der siden im altar. Prakt alle kere, vi fyller skylling, her kvinne vest, og var din ans mi en glid Vom Himmel. Ich will breken, du bist min Heiler. Dine løyveste lovte jeg gjorde, jeg kan ikke tømme, vi er jo innsett i jorden, jeg sier oss min ord. Landet krypt og gråt, bryt ut hem disse, En line hørkene. din Oss min ord. Jeg kan riktig godt tro. bryt ut Ut dem disse. En line hørkene. Oh, thank you, Jesus. Wenn wir sagen, rührt in dem Grofen seine Herrlichkeiten, da moet bin altaar voorbij, bij de hengwors komt voorbij, en aan dat heiligste en allerheiligste aan. Amen. En met toen waar we de nächste Mal wieder gaan, waar we aan dat heiligste aankomen, en aan dat allerheiligste. Amen. So Gottes Segen, Fried, Shalom, Shalom. So in gutem Frieden en gläuft dort jene heen worden gewaschen hier ben. Der Wasch kommt erst für die. Dat Opfer erst für die. Wenn wir nicht Tränen draußen sehen, dann sollen wir auf einmal das Ding alle an den Mensch. Jesus gibt sein Leben für den Mensch. Amen. So wir wollen die Snack haben. Dankeschön für einen Snack mitbringen. En ons hopen dat je bent opgereden reinhouden. So, neem maar alle je garbage met. Daar is de garbage. En ziet welkom om hier blijven en snack gaan in gemeenschap. En zondag, vandaag, klok 10 van we aan met ombeding, boodschap, tjingek, tjort, loot mij aan mensen aan. Al die wat de hongert en dorst in de gerechtigheid. Amen. So, bij de nächste Mal hier aan den Dash, maar God zien.